reihi, ko tahirau rima te kaumawhitu, ngā tāne te kauma iwa tau meraro iho te pakeke, kei te aratua tahi, te Aute College, kei te aratua rua, te kura kaupapa Māori o ngā tapuai, Manurewa High School, Hamilton Boys High School kei te aratua whā, te rangi a niwa, Rotorua Boys High School, Pacific Advanced Secondary School, te kura kaupapa o Ruamata, te wharekura o rākau manga kei te aratua iwa, tua ngāhuru ko te wharekura o Kirikiriroa, te Kopuku High School, Rotorua Boys High School kei te aratua ngahuru mārua. Kua haurua tia ngā ara I tēnei rā. For our straight races, they are half lanes. Te kaumaono mita te whānui o ngā ara. Still quite a bit of room to move around in with your waka. Ko te haki mā tērā kua rewa, me te haki whero. Me te haki pango. When you're backpedaling, you want to make sure that you get behind the line and you hold so that you're not drifting back when the green flag comes up. Nā te mea ka pau ngā hoi e toru ki te whakamua anō I tō waka. Engari, ko te haki kākāri ki tērā kua rewa. Ara tua rua. Me te atāhua ki te mātaki. Hamilton Boys High School tērā I te aratua whā. Engari, mārake tiki te ake. Ko te aratua ono tērā Rotorua Boys High School. Me te aratua rima, tua whā, Hamilton Boys High School tērā. Te rito rika e urungi ana I a rātau. Easy mahi te aratua ono. Tuarua mai ko te aratua whā, tuatoru ko te aratua whitu. Rotorua Boys High School ka tuatahi. Hamilton Boys High School ka tuarua. Me taku mōhio I te aratua whitu Pacific Advanced Secondary School ka tuatoru. Ko te huanui o te whakangungu tahi tamama. Me te roa o tā rātou noho tahi, he nui te hononga ki wainga I a rātou. I ngā rā o mua, back in my day, I au I konei, ko tētahi o ngā tino mahi a Rotorua Boys High School, ko te whakarere I te ama. Rotorua Boys High School is pretty well known for trying to fly their ama at secondaries and quite often flipping as well. Te āhua nei kua whakakoringia taua āhuatanga e ngā kai whakahaere, because it does delay races if a team flips on purpose.